Nongeye kubasuhuza abakurikiranye Truth TV Rwanda, by'umwihariko njye ndi B1 promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda. Ariko noneho tuje mu makuru agiye atandukanye agenda acicikana, haba hano mu Rwanda, muri East Africa ndetse no ku isi muri rusange. Amakuru tugiye guheraho ni amakuru ari gucicikana hano mu Rwanda nyine ya M23. Uyu mutwe witwara gisirikare uri kurwanira mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ni umutwe mu by'ukuri ugaragaza ko ufite discipline, nubwo bawushinja yuko ari umutwe uri gusahura ubutaka bwa Kongo. Ariko uyu mutwe ni umutwe ufite discipline cyane cyane ko nagiye mbona n'amashusho i Bukavu ho abaturage ariko babandi bafite akaboko karekare batangiye kurya igiti gikomeye cyane, kubera yuko M23 nyuma yuko yatakuye umujyi, aba FARDC bakimara gutsimbura Karenge ndetse n'abarundi n'abawazarendo bari kumwe, abaturage bamwe bahise birara mu maduka y'abagenzi babo, barabasahura, barabiba, bakora ibintu bigiye bitandukanye. Ariko ahangaha M23 kuri uyu wa mbere biriwe muri ibyo bikorwa rwose bafasha ababuze ibyabo kugira ngo bigaruzwe. Icyitwa igiti cyitwa inkoni cyari kimeze nabi Bukavu. Igoma baramenyereye, ubuzima bumeze neza, niyo makuru dufite. Ariko amakuru yandi arayasohotse kuri uyu munsi, kuri iyi tariki ya 17 ishyira tariki ya 18 ukwezi kwa kabiri, nuko hari umutwe bita FWAT, ndaza kubasomera neza, ndetse n'izo za Red Tabara zimaze gutangaza neza yuko bagiye kuba batera leta y'u Burundi. Rwose iryo tangazo barisohoye. So rero ubwo reka tutegereze turebe ubwoba bwa General Neva, wasanga agiye kubigereka ku Rwanda nk'uko na Tshisekedi n'ubundi imvugo ye ikivuga yuko ari u Rwanda rwamuteye. So rero i Burundi naho bitegure yuko hashobora kuba hagiye kuba haka umuriro, kuko abarundi bene wabo na Neva bamutangarije ko bagiye kumutera kandi bazaruhuka uko bamukuye ku butegetsi. Tugarutse rero muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, M23 iravuga ati ntabwo tunyuzwe kuba tumaze gufata Kivu y'Amajyepfo tugafata Kivu y'Amajyaruguru, ntabwo tunyuzwe n'ibibuga by'indege biri muri ibyo bice byose, nibo babigenzura. Ariko baravuga ati twebwe turaruhuka tumaze gufata Uvira, nitumara gufata Uvira ubundi gahunda ni Kinshasa. Ariko se ukibaza, M23 irashaka kujya Kinshasa, irashaka gukavaninga ibice bituyemo abantu bavuga ikinyarwanda. Nari mbiteranyije no kuvuga ngo ni abanyarwanda, ariko bariya ni abantu bavuga ikinyarwanda, si abanyarwanda nyamuneka, kubera yuko abanyarwanda bo bakiri muri biriya bice barataha ibihe byose, n'abatarataha ngira ngo ni karibu bazatahuke mu Rwanda rwababyaye. Ariko by'umwihariko rero kimwe mu byo twavuga tudatinze kuri iyi nkuru ya 23 nuko bano basirikare bafite commitment, bafite discipline, bafite icyo bita attitude kiri hejuru. So rero abantu bo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru muraza kuryoherwa no kuba muri kucungirwa umutekano n'aba bagabo ba M23. Ariko ikindi kintu, iyo mikino yanyu yo muraza kuyiriramo ibiti byinshi cyane nimutaza kuba abantu bagendera kuri discipline, kuko abo bagabo ni abantu bashaka icyo bita discipline. So ngira ngo rero nimutaza kugendera kuri discipline, igiti murakiharira, muraza kuhavunikira. Ariko nimuza gukoresha cyangwa se mukagendera ku murongo, mugakora ibintu byanyu mu mutuzo, mukirinda akavuyo, ngira ngo muraza kuryoherwa n'ubuzima, muraza kuryoherwa n'ibyo bice byanyu. Ngira ngo ntago bameze nka FARDC yabatesaga, yabacunaguzaga, yabibaga, yabakaga imisoro idakenewe. So ngira ngo naho ngaho M23 iri buze gutandukanira na FARDC n'abawazarendo. Tshisekedi rero we akomeje kurirayo kwarika, avuga ati ubutaka bwacu barabujyanye, avuga ati icyo bita balkanization, abanyarwanda badukoreye balkanization. Ngira ngo mwahoze mubona ko na Muhozi yatangaje ko ashobora gufata umujyi cyangwa se aho bita Bunia.
ahangaha rero ni igice cya Kongo ariko cyegeranye na Uganda, akavuga ati twebwe abahima bene wacu bari kubagirira nabi, so nanjye iki gice ndashaka kuza kugifata. Reka turebe rero ibya Kongo ahantu biherera. Ngira ngo muri Uganda ho ntabwo turi buhavuge byinshi, ni Kiza Besigye uri kwicisha inzara muri gereza bita Ruzira. Ruzira rero ngira ngo ndi umwe mu bantu rwose babashe no kugera muri bino bice aho bita Nakawa, uharenze ukageraho mu bice bya Ruzira, nabashije kuhagera. Ahangaha uyu mugabo Kiza Besigye afungiye. So rero uyu mugabo nyuma yo kwicisha inzara, umuhungu wa Museveni ari kuvuga ati uyu mugabo turaza kumurekura, ariko ndaza kubanza nikoranira ibiganiro, ngirana ibiganiro nawe, reka tuze turebe koko niba mufungura. Ngira ngo Kiza Besigye muramuzi, ni umugabo wakoze politiki igihe kirekire ndetse akaba yarabaye no mu ishyaka cyangwa se yarabaye muri UPDF, igisirikare cya Uganda, yari umuvuzi wacyo, buriya yari umuvuzi wa Yoweri Kaguta Museveni. Ngira ngo ahandi hantu twareba i Burundi twarebyeyo, ariko amakuru yacu kubera ko ari buri munsi tuzajya tuyanyuramo. Muri Tanzania ngira ngo ni amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ashaka kuba yakora cyangwa se yakora impinduka. Harimo abavuga ati turambiwe rino shyaka rya Chama Mapinduzi, natwe turashaka ko amashyaka yacu ayobora. Muri South Africa rero tutabatindiye, South Africa ngira ngo ibintu biri kugenda bisubira mu buryo, ariko ukibaza ngo abasirikare n'ibifaru bari boherereje bene wabo ingabo ziri Igoma byagenze gute, byahereye hehe? Ariko abona South Africa nayo yarahinduye ibitekerezo, ikavuga ati reka tuve muri iyi ntambara tuhanganyemo na M23 n'indi mitwe. So rero ngira ngo twakavuze byinshi, ariko twagira ngo tubanyuremo ayo makuru ari hano muri East Africa, kubera yuko amakuru yacu agiye kujya bageraho buri munsi 5 kwa 5. By'umwihariko rero General B1 Promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda mu gisata cy'amakuru ndetse ay'imyidagaduro. Tuzajya tuyabagezaho ukwayo atandukanye, no muri ubu buryo tuzajya tubagezaho aya politike. Yewe rero nakwibwiye ari B1 Promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda, amakuru yacu mu Kinyarwanda, amakuru ya politike nakagaruka kuri Truth TV Rwanda.